Sveti Maksim ispovednik. O suđenju mrtvima po telu iz 1. Petrove 4. glava 6. stih. Na šta se misli u stihu? Zbog ovoga je evanđelje propovedano čak i mrtvima, da bi im moglo biti suđeno po čoveku u telu, ali da žive po Bogu u duhu. Kako je mrtvima suđeno u telu? Uobičajeno je za Sveto pismo da zamenjuje doba, menjajući jedno drugim, govoreći o budućnosti kao o prošlosti kao o budućnosti, a o sadašnjem vremenu se govori i kao o vremenu koje je prošlo i kao o vremenu koje će uslediti. I ovo je jasno onima koji su iskusni u proučavanju Svetog pisma. Prema tome, neki kažu da pod mrtvima Sveto pismo ovdje govori o onim ljudima koji su umrli pre dolaska Hristovog, kao što su oni koji su stradali u vreme potopa, ili kada je kula podizana, ili u Sodomu, ili u Egiptu, i o drugima koji su u različita vremena i na razne načine primili pravdu u mnogobrojnim oblicima i strašna izvršenja božanskih presuda. Ovi ljudi su kažnjeni ne toliko zbog njihovog nepoznavanja Boga, koliko zbog njihovih gnusnih postupaka jednih prema drugima. Ovi ljudi su, govori Sveto pismo, oni koji su već osuđeni prema čoveku u telu, kojima je divna objava spasenja bila propovedana. Drugim rečima, pošto su oni već bili dostojno osuđeni zbog svojih zločina u telu u obliku njihovih zajedničkih prekora i optužbi, evanđelje im je propovedano da bi mogli živeti po Bogu u duhu, to jest primajući u svoje duše, pošto su bili u adu, vest bogopoznanja, našli su veru kroz Spasitelja koji je sišao u ad da spasi mrtve. Stoga, da bi razumeli značenje ovog mesta, shvatamo ga na ovaj način. Zbog ovoga je evanđelje bilo propovedano čak i mrtvima kojima je bilo suđeno po čoveku u telu, da bi oni mogli živeti po Bogu u duhu. Ili, sa druge strane, možda Sveto pismo koristi reč mrtvi na tajnovit i prikriven način, tako da se odnosi na one koji nose u svom telu umiranje Hristovo. Na one, mislim, kojima je Sveto evanđelje zaista dato zbog njihovih konkretnih dela. Jer evanđelje uči o odbacivanju čulnog života i prihvatanju duhovnog života one koji uvek umiru po čoveku, pod čime mislim na ljudski život po telu prema ovom sadašnjem dobu, ali koji žive po Bogu samo u duhu, po primjeru svetog apostola Pavla i njegovih sledbenika, jer oni nikako ne žive svoj sopstveni život, nego imaju jedino Hrista koji živi u njihovim dušama. Ovako se, zbog ljubavi prema Bogu, mrtvima u ovom dobu sudi u telu, to jest kroz podnošenje mnogih stradanja, muka i nevolja i kroz izdržavanje sa radošću, progona i iskušenja u bezbrojnim oblicima. Toliko Sveti Maksim ispovednik govori o ovome.